and baby, I'm the one. I got a big bad motor and you know it's a mean machine. You know I keep it running and I keep it running clean. Rock steady, yeah. Rock steady, yeah. Put the pedal to the metal and the tires scream. Leave the smell of burning rubber and gasoline, yeah. Rock steady, rock steady. Jatuh jadi tuh. Ya tahu ya. Asik. Masuk Rock steady, yeah. Rock steady, yeah. Put the pedal to the metal and the tires scream. Leave the smell of burning rubber and gasoline, yeah. Rock steady, rock steady. Akhirnya kita sampai ke apa namanya, negeri di atas awan. Ini negerina itu awan mah. Baru di sini negeri Tanjung, negeri di atas awan tak? Itu negerina itu awan mah. Ini bagus bisa kita makan. Makan sini kata. Sekarang kita ada di negeri di atas awan. Teradu guys, dapat pulau sama Makassar. Oh di sini, udah sini. Dua kan, pesta, alat pesta. Bongen. Dia buang pula deh. Om Rap. Sampai dengan selamat di negeri di atas awan. Koko, bagaimana? Mantap. Ojo kendor. Ojo kendor Mas Mas Nadi. Habis bensin. Satu dulu mesetnya sudah terbukti ya. Sampai dari Toraja, no kendala. No. Keskinya juga Koko. Ini. Peserta yang berhasil berangkat ke Toraja akan melakukan touring selanjutnya ke kota Manado. Mau gila ke mana tuh? Bulan 1. Sarap nih sih. Mau di mana? Dari keluarga. Motorku saya. Ngapa kok? Sampai Tanji. Pokoknya sekarang ini motorku, toh naik lagi harganya 85 juta. Asik. Dari motor aja. Asik. No kendala. 85 juta. Puluhan atau ratusan? Jadi sekarang kita siap-siap mau ke touring wisata tadi? Touring wisata ke Londa. Baru kita ke Tonda lagi. Oke, pakai tua. Alam Rap. Ini. Kau tuh alon berkali kurasa. Hidup Kiki kembali vokalisnya nah. Dua sarap.
Halo Kak Cepeng. Halo, gaspol lagi ke Galpus. Palopo. Oke. Besok Toraja lagi. Ku bikin kang kuburan itu di sini loh. Woi, ini subsidi lu tinggal sekali. Mana? Ansuran lu 1 kali mana ansuranku? Masih ada. Pengen kumagi. Gitu nih, cocok kita usul. Jadi ikuti terus perjalanan 2 Tak Lovers Makassar touring di Tanah Toraja. Jangan sampai kedap-kedip. Listen, gagal. Ada di satu lagi. Apa? Ada rival. Tahu Jadi kita pergi ke Londa. Foto-foto, habis foto-foto, cari lagi tempat wisata yang lainnya. Oke, guys. Nyaw. Gendro. Jadi kelihatan. Jadi kelihatan. Hey there, subscribe to my channel, and also press this bell icon. Valentino Rossi has got through. I apologise. Valentino Rossi's got past Danny Petrozzi, who's up into second place. Rossi sizing up Marco Melandri's favourite overtaking point. Valentino Rossi. Hey there, subscribe to my channel, and also press this bell icon. Champion